Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya? Dumagas kay di palengke paray. Wan pare, inak man dumagas iti si Denmay. Imbagla maragsakan ni Panyang. Maragsakan? Wanaw tapno nalawat kaya nga kunada. Sigamit pare. Nagrasaw mo tangiwat mo. Inton kuan adda makanggagan ka. Anyan tulat ibagatan nga. Ang kulang day. Si kamit. Malang, umuna ang arudeng nga gaway. No dumagas ka pa di palengke. Ay, sige. Sumaruno ako pare. Tuyan, manaw, anya tigatangan. Gumatang-tangan iti lamas. Anya klase ti lamas. Nagpintasan day ta balasang. Ay na. Makikita pa iti. Ay na wow. Manaw, gumatang ka ka de. Ay na sunggarak amang buy-buy ay ti day ta balasang ha. Hey, manong. Ekwa! Wena ding. Gumatangak iti may sa kilo at tilapyam. Live ka di wino saan? Ekwa! No, ada ko matitilapya iti takdang nga ka isun Ni manong mat. Makapakatawa ka mat. Malala. Day tayo live langan. Diyak kaya't jay day. No, sige manong, mabiit lang ha. Ne, narabyan ka ita Mario. Ni bakit met? Di magasak iti sidan iti palengke iso anarabyanak. Ato iti may sa kilo at tilapya. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Nasaya at mat, ta saan ka manen ang nakainom anagawin. Saan? Saman nga nakastati bagbagam mo bakit? No nakainumak nga agawid, adda may bagam. No jak nakainom, adda lata may bagam. Anyang iti aramida kaon? Ado manen asaom. Alaing ka nga rod iluto day taginatang mo asidaan, tapno mamati akan ka. Anya? Ingkan, saan kan asao, makarungrang. Ay na, among pari Anton. Adda na sir patak abalasang iji palengke di kalman. Ay sus, nagpintas. Ha? Ay na pare, masiguradaw. No makitam day jay, ay nagkatay kati kunak. Anya? Inton malam, dumagasak manen iti si May. Inak manen gumatang iti ayan day abalasang. Ay na makitkita pa iti cleavage na. Kabayatan ti panaglaklako na iti lamusika. Anya? Kaya mo sawin, isula makagapaw, tapno mapangkaaging gagatang iti lamais. Kaslakastan. Anyat amom, no magustuhan nak mo iday jay. Ay, nagkana sa ngay. Sa asawa mo paray. Indong kwan namon ni baka mau. Panalpaakan na ka ni baka mau. Sigamat pare. Ay, di ka agad na. Pangasim, pare Anton. Si kamanen, manong anataan. Siya nga rod. Ay, agyaman iti panangapresyar mo iti kinataar ko Kinapot no na. Saan lasi ka tinakaibagay iti dayta? Ado kayo? Anya? Ay na, awan anyaman na manong. Oh, anya tigatangam. Nagpintas kat talaga na iti abalasangan. Ay na, makita man ang dagiti. Manong, gumatang kayo ka di. Winukit kita ang naklatan. Ay, gumatang akading balasang. Ay, lakwan nakman iti may sa kilo at tilapya. Sige, mabitlaan. Manong anataer. Ay na, in-love sa di kanya na ito abalasang. Anya, lamas manen tiginatang mo asidaan, Mario. Ay na, di ka agreklamo si Kapanyang. Agyaman ka, taadain sangput ko. No natang tigatangag, ada may bagam. No tilapya, adalata. Ay nawaw. Anya,
Inton ko ang jak kagisang sangpatan iti sidaan, nay. Ano san tayo tag? Sida iti talbos ti kamutay. Kas kada talbos ti sayo tay. Sa anak nga reklamo, ibagbagak laeng. Mabalin mo't akar nilat ko man ti ginatang mo. Ngamin, tilapia ti ginatang mo idi kalman. Sa ita, isumanan. No di mo kayat asidaan. Sidaan milatan iti anak ta. Amo mo't alamas ti paborito. Sana ya? Anya a paborito nga ibagbagam mo't. Kat no ag-allergy ka no agsida ka idi iti lamang saan aya. Ay, oo, nagpaiso niya. Ang sanitan. Paborito ko na talaga ti lamas. Kita, nagado ti makmakan ko no lamas ti sidaan. Anya! Anya, lamas man ang tisidaan tayo, nanang. Ay na anak ko, ano sa mon? Oh, kita man Mario. Agri rin ta anak na. Lamas ngamin manin ti sidaan. Ay, nanak ko, noon niya tinaidasar asidaan na ka isu ah. Di ka reklamo. Imbagak mat kan ka idi ajak ka ti kastawan. Lamas nga min di rabi eh. Ita, rabi manan. Lamas manan. Kunak mat adi kan rumaniklamo. No di o kayat asidaan, bayan nyo. Mangiluto kay latan iti itlog asidayo nga gina. Sidak na ito lamas. Isu ti paborito kahit. Anya, ay unay kan Mario. Ala, mangan ka nanak ko. Ano sa munday to'y sidaan? Anya, kasta ka day Mariaw. Ay na, amaw di ibagbagam abalasa ng aglaklako iti lamus iti palingkay. Ne, kasano nga amuyo, nana? Ay na, amo ka. Nga main, idaglaklako kami pa'y lakin nila kay ko ije palingkay. Tunggal mapan kami ije palingkay, makitkitak day di abalasang. Ah? Amok day jay, napintas man day di abalasang. Divina kanukot tinagan na, iso ti imbaga nila kay kaw. Ay, kasta nana? Wan, ado at imang taltalyaw kan kwa na. Oray siyak, talyawak day abalasang tanagpintas. Kan may sa ay unay ang, bakit kita pa iti cleavage na? Ngami din napansin ka, ay na, siyak pa yun ti mabaing tababae akmay. Anya? Iso nga ron nga agan anad ka, amangan numaamuan ni bakit mau, nga isula ang ti makagapo apag subya-subyam ije palingkay. Ninanamit. Nalaingak nga gilimod. Anya! Amok nga gusto kanyak da dya balasang parianton. Ngamin tunggal mapanak gumatang iti lamas iti ayan na. Kanayon nga ibaga na anatairak ka no? Anya? Ay paray, panunutan ti pamilya. Saan kita da dya balasang ti pampanunutan? Apay baro ka, ha? Sikamit parianton. Di mo ko maitulaw aga pula iti panaggustom iti dadya tao kay isumo ti pakadadailan ti pamilya raon. Ha? Ipakpaka mo man day takin na chikboy mo ako nakakaon. Ay saus, di mo ko mamo itulok paray. Nayanak ka babae raw. Matay ka akas babae raw no kasta. Anya kay nga rod pare no iso ti kinatao. Awan maaramidak ah. Anya? Anya? Mapangkaman dumagas iti sida inyon di palingkay. Wan pare, amo matan. Lamas ti paborito kasi dahin. Oray man no lamos iti agsapa, aldaw, rabi ken parbangon. Anya? Ala, ingkaratan. Sumaruno ak taon. Ay, no makita na kanibag kakaw. Ibagam nga dana patag-anapanak, ah? Na, suruan nakpay nga kulbaw. Saan, pare? Sana kastati kahit ko asawin. Malang raw din. Umuna ka. Naibag nga oras mo, Divina. Apay amom tinagan ko. Ako ha, adalan na kaibaga kanya ka. Kumusta kan? Ay na, nagpintas na ito balasang. Maikat ti banog ko, nubuy-buyak. Ay na manong anataer, marunawak, gapo iti kasta pa ng kitkitang kanya. Ako ha, nagpintas ka namin ading balasang. Mamati ka kuma. Pudnot ibagbagak. Ay na, agyaman ak unay manong anataer. Amangan kit dimot no ada asawam. Narigatan. Ay, kwa, awan. Nabayaga ka balon, ha?
Adun atawan tinaglabas manipod pimusay day di bakit ko. Iso abaruak manan. Ah, Isong awan tilapay no makiam-amwak ka. Ating palasa. Siya gayam ni Mariaw. Siya ti kagwapuan ni barangay may. anya. Uy, puno ti bagbagak. Mamati ka kuma. Anya, lamas manan ti ginatang mo asidaan, Mario. Ay, una yan. Isong aro ti paborito kasi dahin. Apay nga, reklamo ka. No di mo kaya't di agluto ka iti si daem. Anya, ay una yun ti kastoy aya. Lamas idi na minsan ng aldaw. Lamas idi kalman. Sa ita, lamas manan. Lamas man inton bigatin Anya, Ala, panawan na dito eh. Mga anak kasi siya, no diyo kaya't ti si daem. Awan mabalin ko. Makamu kayo ay iti biyagyo. di ta ka man langan. Kanum amin day talamas ngayon lutom. Makauma. Nay, si kamot gayam ti masabat ka, panyang. Una na, nagapuak iti karayan, napanak man nagalay ti talbos ti sayote. Apay, naumakan alam mo sa kanayon ti si Dayaw, ha? Aping amuyo nana, ay na, mas daaw ka pailaang panyang. Amok ah! Amok alama sa kanayon ti si Dayaw. Ngamain, iso a kanayon ti gatgatangan nila kay Mau. Wan nga rod nana. Jakman amoy ti daydi amaryo. No apay a kanayon alamos ti gatgatangan na. Di mo amok ko nam. Siyak, amok. Iso a kanayon alamas ti si Dayaw. Gaputaad da pa na gusto ni Mario iti balasang aglaklako iti lamas. Agin gagatang, ngam gayam ag gusto. Anya, pudnaw ti bagbagak panyang. Apay ko nam. Naibaga kanyak ni Anton. Iso a mamati ak. Anya, iso a paliwam ti asawam panyang. Sa di na ti papanan nyo, nanang. Nakapulos kayo kat malaman. Adda na patag apapanak, anak ko. Umayak, mate. Ay saan anak ko? Ije palingki ti papanak. Agsubli akmat la adagos. Dito ka na ang balay, ha? Sige. Yung kay nga rodon, tapno di kay unay marabyan. Sika talaga? Amom, tunggal sika ti customer ko. Kanayo naklatan nga umis-isam. Siguro, ang gusto kamat kanya, iswa kasta. Uy, nagpintas na ito balasang. Nagmayat ti pa nagkawkawas na. Oh, apay nakakita kalata kanya. Kwa, nagpintas ka ngamin. Tunggal si kati makikita ka may katibanog ko. Ala, ibagbagam day ta Intun kwan, makapungtot ti asawam. Ay naawan ti asawa ko na, mate. Nabayagan abalo ak. Anya ti ko nang? Ah! Nabayagan anabalo ka? Panyang, pringada ka dito eh. Awanan kay tibain. Ibagbagam anabalo ka? Idinto ta si bibiyagak payla ang asawa. Kwa, Ay no! Isugayam ang kanayon alamos ti sidaan tayo. Gaputakay kayat mula ang umay gumatgatang dito oy. ha? Payman Mario. Ala, agawitan. Ah. Ijay tabalay nga agsarita. Anya day ta alangamon, panyang. Apay nga inikat mo matenti kawis mau. Apay, di mo kayat makita, ti kayat ko nga ipakitakan ka, ha? Kasla kastoy, ti pagayat mo amapan kitaan ije palingke. Saan ka de? Cleavage ko naman. Anya? Ala, agmulagat ka, aging gaamaduling day tamatam. Salbag ka laklakayan. Kwa, pasensya kan bakit? Pasensya ka talaga. Saan kamot nga isuksukat? Kung amin, mapinpinta sa anak lang ti Dayja, balasang bakit? Awanan kay tibain. Addan pamilyam, addan putot mo. Nga maalampay lang ti mapan agsirip-sirip iti cleavage. Ay namoryo ya, isumit lagayam akanayon alamos ti gatgatangam asidaan tayo. Gaputaday tatirason mo, mapan ijay palingke. Kwa. Anya akwa? Ay, Di ka lagbain iti kastang aramid mo. Ala, anya pa'y lang tiyar aramidam. Mingmingan na, tapno mapnak day tamulagat mo salbag ka. Mingmingan!
ta tinaramin ni baga mau. Ay, huwag nga rin pare. Unay ni Panyang. Una laki din no niya ti kayat na asawan iti panangikat na iti kawus na. Una yun. Nainsulto ti asawam. Adala nga rod nga minain. No apay pala na asum ka pala iti babae. Ay, isa na bale pare. Diyak kayatan ti agsubli di palingkay. Diyak kayatan. Kaya mo asawan, di ka gumatangan iti ayan ti dadya balasang. Ay, saan pare? Di, kaya mo asawan saanin at tilapia, ti paborito masidaan. Saan na? Allergic da ita. Anusak la tinagsidsida. Gaputa kayat kulang ang makita da di balasang. Ang saan itan? Agbalbalew akon pare anton. Ay, nawaw! Liklikan ti kinaasam iti babae, tapno maliklikan mat ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.